kani nga mga vlog minuto ra ni wa mo kahibaw og sa amo jung kahimtang unsa jay among batasan ug unsa jay nas among kasing-kasing og na. Hi guys, majong bantag ni jong tanan guys. Ako na po ni si Jean Bars. Welcome back sa vlog. Hi guys, di laman ang tapod mo judge diretso sa isa ka tawo kay human mo nakaibaw ug unsa jay hinungdan. Isakitan jud ko guys sa inyohang mga comment nga maingon mo nga wa koy kaluoy ni Tiri. Grabe na pud mo makapag-judge sa tawo guys. Sobra na pud mo. Ako gusto kong mulakaw. Diyan saan mga jud nga na may di mo sugot. Di po ko gusto nga nakabot dito sa Manila nga ma-stress ra pud ko nga magnahuna nila. Hindi mo magpalabi og judge sa tawo kay wa mo kahibaw ug unsay gibati sa tawo nga inyong gi-judge na sobra-sobra na haginjohang pagsulti mura na mo kanang kamo na gaji pinakataas na labaw pa mo sa kana na ay Ginoo. Ako nahaglat nga ibas ko guys kay tawo ra ta di ta perpekto. Sinja tao ra pod mo di mo kaglekan kay di mo Ginoo. Agahang gikaglekan Ginoo ra guys. Muna nga jaw pod mo diretso og judge sa tao guys kay gabaan ra mo diyan nakasa mo kay sobra-sobra naging juhang mga ipang istorya sa injuhang isig katawo nga wa jud mo kay baw unsa jay hinungdan. Nang moingon mo nga ba koy kaluoy sa ahang igsuon. Di dyan na tinuod guys kay bawa na stereo unsa na na siya kamahal unsa kamahal na ho agahang mga igsuon mo nung adyo mo pagpasulabi sa injuhang gibati nga nakatakda ng injuhang mga baba. Grabe na mo makajudge mo sa isig katawo labaw pa ninyo Ginoo og istorya. Maingon mo nga grabe na po nakaingon na huwag ako'y kaluoy di ninyo hawak agahang kasing-kasing guys. Naginjong gitanaw nga vlog minuto ra 17 minutes 20 minutes ug makapag-judge na mo mura na mo na danis bay nagpudyo sobra-sobra na mo mura dyan na yung masulti ninyo guys. Isakitan ko sa inyo ang istorya nga maingon mo nga wa ko'y kaluoy ni Tiri kaya wa mo kay baw sa ahang gibati guys ug unsa unang adyo pod mo pagpasulabi manha kong Manila ug mutugot lang magang bana manha jud kong Manila unsa man akong Manila ug dugang lamang kog stress nila kay ma-stress ra pug koy nagabot dito magunahuna nila danig naunsa na kay ning lugos ko kanang naay larga mora na guys di mo magpasulabi og sa inyong gibati unsa na inyong gipangistorya kay nakapag-judge na mo sa tao sobra-sobra na hagin johang gi istorya mura na mo di tao mo to guys mga joke ko pasensya na unta makasabot mo manong di ko makaadto og Manila adyo lamang po kunin juing na nga wa ko'y kaluoy wa ko'y paghigugma sa ang manghod kay wa mo kahibaw panglantaw ra nang injuhang nakita guys pero wa jud mo kahibaw unsay sud sa ang kasing-kasing mo nang adyo jud mo pag-judge sa tao kay wa mo kahibaw og unsay ilang gibati. Mora to guys, anta makasabot mo sa ang sitwasyon. Adyo lamon pud mo pag judge o maadyo. Kay wa mo kay bawo unsay naadani sa hang kasing-kasing. Namo diretso mo istoryag ingana. Magpasalamat ra ko guys sa ang vlog hapon katong dining sabot sa kananay ang vlog katong waning sabot katong wa nakarelate labi na katong nay mga daga pa kay wa jud sila kay bawo unsay kahimtang na o kananay minjo. Salamat po ninyo na anay magdesisyon basta magminjo na ta di man pwede nga kita-kita rin magdesisyon di na lamang ko dagang istorya guys kay katabi ito ang vlog hapon ganingan ko confidential palusot ra kuno tunahang nga kaya wala mga jud lagi kuno koy gusto mo ngadto mo nang ningan ra jud kuno ko kanang confidential na lamay ang gingan guys kay di man pwede og atong isa-isa gatong mga problema o kanang hinungdan mo sa hinungdan kay di man pud tanan pwede guys ang ganap sa tang kinabuhi nga atong isa-isa danis kananay vlog kay wala naman pud tay privacy o gato pa nang ipang istorya tanan anja di ba ja pud tanang tawo nga personada nga paminawon ta mo nang mingan na lamang ta nga confidential
Basta guys, una ko'y daghan kanan na ay istorya. Pasalamat ra ko sa ning sabot sa kananiyang sitwasyon. Ngani ko. Kami ra dyan nakahibaw guys, ugon sa mi. Kanang injo pang lantaw raman na. Kami ra mga dyan nakahibaw, ugon sa dyanas. Kanang daghan basta. Ako, wag hadyang matabang ni Tiri. Pinansyal nira ginagmay. Kaya nas Tiri nga, naningkamot ko nga. Makapada ko ni dyan kananay ginagmay kay. Mora ga dyan na yung pamaagi nga. Makatabang ko ni dyan. Nga kanang pinansyal nga kananay gagmay kay. Kay baw kung mga kaning mga ingani nga. Lakaw-lakaw nga magpag Manila. Kay baw dyan ko guys nga. Hindi dyan ko makatabang. About to nga na kay isa pa wa ko'y naibawaan unja unay mga lakunan ni nga na ay mga tubangunan kay bawo na steering nga kramon ko di ko ka maumang istorya mo nang agaharaga dyan ikatabang ni dya financially raga dyan guys bahalag ginagmay naningkamot ko nga makapada ko ni dyan kanang ginagmay kat nagsweldo ko dyan nagi nagpada ko ni dyan ginagmay o raga dyan na yung kuan guys pamaagi nga ahang itabang ni dyan pasensya na mo guys sa mga vlog hapon nga mao lang ito'y rason manong di ko makalaragaw ka na Manila pero di ko ninyo masabtan okay ra pud pero sa nakasabot sa ang sitwasyon nagan kadyong kuan salamat kay grabe kanang nay mga buzzers dito sa live ni Tiri okay ra man madawat ra man pud na unja katong uban sobra na pud nagilahang kuan gipang istorya mura na pud way kahaglag sa Ginoo pero okay ra kay busters raman mo di man mo Ginoo mga judgmental raman po ng uban pero kanang sobra na nakasaan na mo kay sobra na pud agin juhang kuan gipang istorya diningon nga sobra na kunukos kananay karti nagaitom ra kunugang kuan wait ja o ira kuno nagdagana okay raman ang mga artista kay ato man ang kagalingan bisan pagka ng tao nga sa imuhang paglantaw nga sobrang raras karte kung sa imuhang paglantaw pwede ra ka mo lantaw dana pero di ka manghilabot kay kaugalingan man ani dya manawa dya kay karapatan mo judge sa isa ka tao bisan pag ngilad na siya batasan ug sa pay mga batasan diha wa jud mo mahimo kay batasan man na nila batasan man ninamo ug mao among batasan nga mao injuhang paglantaw manang gajid mi kuan guys mahimo man ang sa padas mamadari tiguang na ja maglisid-lisid na gani si jaglakaw at manunan pud kay kanilaging permiso sakitan ug kanang naay tuod pero baskag pala man ang tanis mama pwede ni siya mabili ni Gian si Junjun kay nag-drive man okay randa ko mabiyahe guys ja kay lisod man jud guys sa kananayang sitwasyon guys isang maingan manggani mo nga di ko forever dito ingon lagi to stay sa ijahang live nga ug si ja palagi kuno bahala na lamang kuno ijang banag ijang bidyaan ug kananay ija kuno nga buwagan basta di kuno si ja tugtan di man pud na pwede kay ba dyan nang ang makarilit dani ag naaray kananay bana agat ra bajang bana mo ay makatambayayong nato kay bawo jud ko nga agat ra gajang bana mo ay ateng makatambayayong guys mao nang kauban na siya sa ato ang mga desisyon di ta pwede na magdesisyon tanga kita ra mag-isa kay na naman tay kabiyak sa kananay kinabuhi mabitaw nagiingon sa kananay pare nga kaslon mo nga di na ka pwede magdesisyon nga ikaw ra mag-isa kay naa na kay kaparis sa imuhang kinabuhi kamo nang duha magdesisyon mo to guys niingon si kananay Tiri nga gija lamang kunong bana bahala na lamang kunong magbuwag sila basta magtuman jud kuno si jagan sa ijahang gusto adyo pa di na laman magbinje ug kanang ingana manggani nga magtuman kasi mohang bana ug kanang nay di ka tugtan nga naraman na guys respetuhay ra ug di ka gana ug di gusto si mohang bana mosunod na lamang ka bisag sakit sa kanang imuhang ka bubuton jadagan nga dipiningan nga puro ra kuno ko istoryan ja kuwang kuno kus kananay buhat kay di man takibaw sa kananay tanang panghitabo guys naning kamot ko nga makatabang ko ni Dya sa kananay financially kay bawo na si Dya bisan kanang mga ginagmay rayahang mapada kinasing-kasing man kay pinaning kamutan man pud na para makatabang lamang ko ni Dya kay bawo ko nga maura Dya ang paagi nga makatabang ko ni Dya katong dinaingon nga si Junjun kuno nakaminos sa kananay ang pamilya ngilad kuno kananay batasan kay mao lagi na tungod lagi dana nga wa ko ni Dya tuguti pangadtong kananay Manila. Adyo pod mo kanang ingana guys kay sobra na jud nang injuhang pag-judge sa kananay tao.
Kay bawo na sa tag sinanay ug unsa na si Junjun ka respetado sa kananay ang pamilya. Tungod na guys, nakasa na mo. Kay grabe na ninyo pang-judge sa tao, pang-judge ninyo namo nga ingani gamuhang kananay. Batasan sobra-sobra na kaadyo guys, sakit agin johang mga istorya dari para na nga wa jud mo kahibaw ug unsa jud naas kanang nayamuhang kasing-kasing. Unang adyo jud mo palabi ug kanang judge sa tao guys nga wa mo kahibaw ug unsay naa silang balatian ug unsay ilahang batasan kay wa jud mo nakahibaw guys. Igo ra mong mananaw sa kananay vlog kani nga ang vlog minuto ra ni wa mo kahibaw ug sa amo jung kahimtang ug unsa jay among batasan ug unsa jay naas among kasing-kasing ug naas unsay naas among huna-huna mo na kaning pangitabo karon guys. Ahara ning gi ampo sa kananay Ginoo kay Ginoo manggajid mo oy maghari dani nga ang daghan atang nahuna nang atang isentro ang Ginoo permi guys aron di ta makasa nga ijatang i-guide sa ang mga istorya sa atang nahuna kay ana pud ta makakuha og dakang sa nang maka-istorya tag di maadyo sa atang isig katawo mo nang dako kadyo kong pasalamat sa mga tao nga nakasabot sa ang sitwasyon. Diyan katong wa nakasabot. Salamat naman pud. Diyan sa mga judgmental, di man hinuon pud tanan. Kay bawra ko kanang nakinsa jud ng mga grabe kaadyong mo istorya murag labaw pas Ginoo mo istorya. Tanaw nila silang kaugalingon, grabe na gadyang tasa. Grabe na gadyang panglait sa ilang kapwa pero wa tay may mo guys kay agat ang panahon karon punong-puno na gajud sa mga judgmental mo na jud malikadyan nga sakitan ta sa ilahang mga istorya kay masakit pa man ang istorya guys kaysa kanang dapatan ka sagpaon ka kay ug sagpaon ka minuto ra tengag adlaw mawa na magsakit ug naman gani mabilin kanang mapuwara gimuhang aping. Pero kanang pasakitan jud kag istorya mao jud ay dugay mawa jud guys kay muhuot jud sa imong daghan mutusok jud sa imong balatian kanang mga sakit kadyo ng mga istorya kanang tao nga labihan jud kadyo ka judgmental nga wa sila pakialam nga nakapasakit na sila og tao. Ang importante makabitiw sila og kanang sakit nga istorya. Murag jud na yang maistorya ninyo kanang mga judgmental pagbag-una mo adyo mo patakaw kanang tabi sa tao nga wa jud mo kahibaw ug unsay na silang kasing-kasing ug na silang una-una kay tawra ta hinon tawra man hinon ta guys di ta perpekto masadyop ko masadyop pud mo pero di jud ta magpatakaw og judge ug magpatakag istorya sa tang isig katawo kay aron di ta makapasakit. Kung pwede maminaw ra tagan sa istorya di kay mupasalabitan ka ng comment nga ingana daghan na kaadyo istorya nga nakapasakit na mo. So mora to guys agang vlog guys siguro kung nagpahungaw sa kananay ang gibati kay tawra laman lagi ni Junjun guys tawra pud siya di siya perpekto parehas ra pud ninyo nga masadyop kitang tanan parehas ra tang tanan masadyop ja dawato na ang sa inyohang mga comment mo na guys magpahiubos ra ko mora ni ang gibuhat permi nga pahiubos ra ko hangad ra ko sa Ginoo gunsayahang mga kasakit nga gibati kay kahibaw ko nga naji Ginoo guys nga di jud ko pasagdan. Diyan mara to guys. Salamat sa inyohang pagtanaw sa ang vlog karong adlaw. Kita-kita na punta sa sunod ng vlog guys. May naot ko nga inyo kong na sabtan sa ahang sitwasyon nga inani